Yo, 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 Bots J Reggae Waray non till I die. Hakalibutan nga gubot, diritanan may pareho nga swerte. May diploma ka man pero waray diskarte. May diskarte man pero kulang edukasyon parte. Pero hakinabuhi diri pareho ang kapalaran. May pobre nga fighter pero mas kusog lumaban. Diskarte kontra diploma, sinugudan madaog. Kon waray paningkamot, bisan na mapupulbog. Bisan high school la basta kugihan na dalan makakaunan. Pamilya pinagihan paningkamot nga tingod. May dataw nakatoga, taas ang grado, pero waray trabaho, pirmila reklamo. Samtangan ni ba waray graduate ha eskwela, pero adlaw gabi nagkakabudlay para may kwarta na mamasada. Na mamalidya ha kalsada, bisan inhit o bagyo, sige la pakigdisog pa. Diri maram mag-English pero bright ha diskarte. Kayan importante ya kinabuhi, marunong dumiskarte. Damon nambog tungod ang diploma nga papel, pero kung gutom na pamilya sinuan matabang rel. Diri sapat ang titulo kung tapulan ng batasan. Kay bisan simpleng tao pwede maglampo sa kalibutan. Respect ha may diploma ngan may edukasyon, pero ayaw minagtaha pobre nga may determinasyon. Kayang kalibutan diri puro certificate, susahay diskarte good ang ticket para makasurvive. Bangon bisan kapoy, laban bisan waray tulog. Mga pobre nga warrior diri basta naundang o naurog. Samtangan ni ba sige flexan Latin honors, ani ba nagtitininda para lamay dinaras. Quarters sa baryo, damuan mabilidad. Waray diploma pero grabe ang abilidad. Mga negosyante di ka nga gutom, ngan kakurian nagtika nga ubos yan na may kaugalingon. Nga negosyohan, diri tanan success. Di ka nga classroom, may daliwat. Di ka nga kalsada nga to a breakthrough. Kayan tunay nga edukado, diri ambog nga tao. Kundi may respeto bisan ano pa estado. Diploma ka man pero waray diskarte. May diskarte man pero kulang edukasyon parte. Pero hakinabuhi diri pareho ang kapalaran. May pobre nga fighter pero mas kusog lumaban. Diskarte kontra diploma, sinugudan madaog. Kon waray paningkamot, bisan na mapupulbog. Bisan high school la basta kugihan na dalan makakaunan. Pamilya pinagihan paningkamot nga tinod. So ikaw busy at thesis and graduation, nan iba naghustle na para hainggan generation. May diploma ka, yes proud ka ha pamilya, pero an madiskarte may negosyo na di da baryo niya. Diri competition kon sinoan mas mataas. Kayan tunay nga winner, an may kugi nga batas. May engineer nga waray trabaho, yan na may undergrad nga entrepreneur nga milyonaryo na. Life is unfair, amo budi niyan realidad. Diri tanan successful tungod ang university background. Kay bisan simple nga tao basta wise magliwat, pwede mag-level up pinagihan grind adlaw gabi pirme fight. Respect a professionals nga may determination, pero salute gihapon na street smart nga may diskarte mindset motion. Kay kon pagsasagdo ng diploma ngan diskarte, mas kusog ang impact, mas dako ang chance mag-succeed. Yo! Para inyatan ang ngananin gamot, bisan waray na human. Gatoliwat na may diploma nga mapainugsan nun. Kaya kinabuhi, diri papelan sukodan pagkatao. Diskarte, respeto, paningkamot, tinuod nga asenso.